छोट करदे चाहती यही कथा कहीकि चाकरी मांगे केवल से सिंपल कथा कहवाक चाहिए जो शिक्षक होकर शिक्षक नियुक्ति हे ସେଠି ଅମ୍ବାନୀ ଆଦାନୀଙ୍କର ପିଲା ପଢିବା ପାଇଁ ଆସିବ କି ବେଦାନ୍ତ ଡାଲମିଆର ପିଲା ପଢିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି କି ଗରିବ ଶ୍ରମିକ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଝିଅ ମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ସେଠି ଆପଣ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ହେଇକି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଆପଣ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ରେ ଭଲ ପାଠ ପଢା ହେବ ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ରେ ଭଲ ପାଠ ପଢା ହେବ ତାହେଲେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପିଲା ଆସିବେ ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଉମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଶିକ୍ଷା କିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢିକି ମଣିଷ ହେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଠ ପଢିକି ଆଇଏଏସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡାକ୍ତର ଏଇମାନେ ସବୁ ବାହାରିବେ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ଅର୍ଥ ଏ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ କାହିଁକି ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ये को बीजेपी को पर्टिकुलर दल पे लड़ाई नुह आई वांट टू बी वेरी क्लियर ये पर्टिकुलर को पताका को नेता बा को दल विरुद्ध लड़ाई नुह ये लड़ाई आपण जाको पढ़ेबे से माने टैलेंटेड से माने स्पेशल जदि कहार आखि नहीं कान नहीं धैर्य नहीं हृदय नहीं ताले जो माने विधानसभा रे बसते से माने आपण जाको पढ़े आपण मानकर संघर्ष होउछ आपण मानकर पांच जण आपनकर एकता होउछ आपण मानकर पांच जण आ मो खुशी जे आपण जेते आशाई अछंती शिक्षक समस्त को गोटे बैनर तळ पाणीछथि सेति पई मु आपनको लीडरशिप को धन्यवाद दूची कारण एठी हम लोअर टीम रे देखिछु भिन्न भिन्न बैनर भिन्न भिन्न मंच भिन्न भिन्न नेता किंतु जदि लक्ष्य हमर गोटिए जदि लक्ष्य हमर गोटिए तले हम एकाठी काहे छमाने जो माने क्षमता रे